Iwan nak kasi ban pret syarut pumupai ba jong ke Nongmawlai ya ke jing persang juga bor peniat distrik ban penjam dau ya ke Nongmawlai ke jing Ktah Emily jong Mawlai ke jing orat ke bor ke jong pai ba Mawlai legit yang Emily jong Voice of the People Party taki pat ba jong ke Nongmawlai legit dan buram yang ni sama orang ba jengi ondai bonsha patong mensha patong hati tagi bor punya district dan mak tangi ko punya thok ye phi ke ni ko bagai ke bangi le kam dei ka bam song nong rim ndai ke ke song nong rim kan mau kan dei ka buram ka ijot jong stong Mawlai la manta mo phi pra don legit don buram yu ni wemle habang mi nam ta jong phi banyak kon persya ya ka bangsa yam day balong tang tinong pika nangi sikmat ngakwa bagi Nongmawlai nakabot ka bangiyo apu sa orsanejar mino tan soja robiang soa lamar nilong tinong mikmat pat ba legit ngilu pat ba bangi snode pat bapita smoto balai bapin mi nangi sikmat daw pat ba abubul babrait menela batay Sabang kelopal Ktah kalau presiden aku akan barang itu nyen weng yang dengan Jingshah puram jong Nongmawlai nyenom syajan su Ktah you Emily Ktah iki absor sana jamet kinong song jong Nongmawlai tanyat you Emily tanyat ini wa persau wa absan hajar ubenci you Emily nyenom syak lajos tanglara pindon kisaki kisabut bau Emily jong Nongmawlai ule ekam bamman de nyiru pensul ndai pilot ban penibor ya unola mo pai ba legit nyenom sya pumupai ba obron ni kan sim jong gaji ubeon ko hui pi Baroh kinong song jong Nongmawlai ha bro semua Jingpeit pre ko kinong song bangin peli habang yeng na mangan ba bepet tabagyang yenom ri yano nangis map minta baru pai ba